A di ste mi lipi moji, znaš da ste mi falili. Morate im izda niste, a stvarno jeste. Baš sam u nekoj gužvi, ono ne stigne ništa, pa ni snimati, vozim viš neke dijelove, kao sam lani pas motora, sad to moram popraviti, jel tako? Jer mi treba motor prevrući. Pogledaj ovo, nije ni 6. mjesec još, a 31 stupanj je vanka. Ovo je ludilo vrućina, ne možeš stajati uopće, kao će bi ovo lito uopće neću zamišljati. E sad, pošto nam se bliži ta sezona, ja sam malo u vezi toga. Čisto da neke stvari raspravimo i vi ka furešti i mi ka domaći koji vas dočekuje i koji ćemo vam omogućiti da super provedete lito, jer to je jako bitno. I ja sam nekako da se dogovorimo da ovu sezonu super bude na zadovoljstvo i nas i vas, jel tako? Kad smo ko sezone, ome tamo sam stao u Filip Jakov. To je jedno mjesto između Zadra i Pakoštana, ome na semaforu u Filip Jakov. Pazi ovo, tu nemate, nije to baš neko prilipo, ajde dobro, onako, nije loše, ajde sad da ne govorim, ajde, Filipijani su dobri ljudi, ali slušaj, morate tu doći zbog Jose Pikola. Slobodno recite da sam vas ja poslao, ima jedan pansion Pikolo, to je Joso Pikolo, moj prijatelj. On je čovjek najbolji u Hrvatskoj, on sve zna, on zna i brojeve lota, zna sve. Najljepši je, što niko ne zna, taj čovjek zna, najbolje kuva, najbolje igra košarku, o politici, onome, on čovjek zna sve. Slobodno pošte kod njega, ja nikad bolju marendu nisam poješto kod njega. Ima sve na meniju, sve, ali sve je vrhunski i jeftino, nije uopće skupo. Zato morate, ako imate iti jedan razlog za doći u Filip Jakov, kad budete išli u Pakoštane, znam da ćete svi ovo lito dolaziti u Pakoštane i u Zadar, morate doći u Filip Jakov koji Jose Pikole recite posla, da sam vas ja posla, jer njemu će biti drago. Toliko u Filip Jakov. Znači dolazite normalno u Pakoštane ili u Zadar. Di ćete biti smješteni, nemate pojma, normalno. Ja vam više nemam ništa u Pakoštanima, sve je zbukirano. Ima još nešto malo mjesta u Zadru, ko kome treba, nek se javi. Ali imate u Pakoštanima vilu Ljubicu, moj prijatelj Žoni, vila Ljubica. To je nešto savršeno. Odite na internetu, na Google i ukucajte vila Ljubica Pakoštane web kamera. Pa ćete vidjeti pogled koji imate s vile Ljubice. Savršeno. A kad dođete kod Žonija, bit ćete sigurno više nego dobro došli, to vam ne garantira, to vam garantira svi koji su kako njega bili. Zna vas on ili ne zna, potpuno vam jedno. Što god vam triba u Pakoštanima, kad dođete, javite mi se slobodno, ićemo na kavu, ja ću uvijek doli biti na rivi, na brodovima, kome treba brod, bilo što, slobodno se javite, sve ćemo vam riješiti, što god vam triba, nema da išta fali. Ja sam reći kad dobravite se malo i ovi naši iznajmljivači, evo malo ovu godinu dati malo jeftinije i malo biti još li. Evo, ja ću svim mojim gostima koji mi dođu, dobit će od mene mukte ribu. I to frišku, za gradelat. A nego što? Dajte malo jeftinije ljudi, nemojte i budite prijazni prema tim našim fureštima. Ipak su oni naši, jel tako? Nema veze odakle su, jel oni iz Zagreba, iz Slavonije, iz Slovenije, odavde, odande, koji god dođu, to sve naši, dobro su došli svi, vodite računa, pogotovo vi što nas razume što mi pričamo. A i vi furešti, moram vam sad reći isto jednu stvar, nemojte biti grintavi. Nemojte, brate, biti grintavi. Grintate, brontulate, radite monade, činite svakakve. Htili bi sve, a ne bi platili ništa. Nemojte to raditi. Nemojte to raditi. Ne možeš mi tražiti prvi red domora, totalni luksuz, klime, ono, sve živo, a platio bi 20-30 eura. Nemoj, brate. Ako dađeš za 20-30 eura tako nešto, pogotovo u Pakoštanima, onda znaš kako si rupu upa. Nemoj slučajno se onda žaliti i reći, ja znaš, nije mi baš smještaj ovo ono. Koliko para, toliko muzike to bi bilo. Tako da, i vi imajte malo razumijevanja. Nije ni nama lako liti, znaš. To sam ti ja reći. Da se ne bi, kad dogovarate apartman, da ne bi bilo nesporazuma. Ovo ima u apartmanu, ovo nema, pošto se ne razumijemo baš sve. Stalno pričam o tome, morat ću i dalje, prošli put sam vam rekao kao ćete naručiti kavu u kafiću, sam vam govorim kao ćete dogovoriti apartman. Znači, ako zovete čovjeka za apartman, čovjek kaže da nema pojma da ima 2 kamare. Nemojte se bojati da je to video nadzor, da će vas on špijati i čiriti na kameru. To nisu kamere, kamere su sobe, znači da ima 2 sobe. To je jedna stvar. Ako vam čovjek kaže da se do apartmana ide po škalinama, to znači da se ide po stepenicama, vjerojatno je prvi kat ili drugi, jel tako? Ako vam kaže da apartman ima tinel, tinel je dnevni boravak. Ako kaže da apartman ima kondut, kondut vam je kupatilo, zahod,
Taraca je terasa, to znate, kužina je kuhinja, to znate, te neke izraze i razumite. Što morate imati u kamari? Lipo je da na ponistrama, odnosno prozorima, da imate škure, što su grilje, da se zatvorite da vam sunce ne ide unutra. Lipo je kad ponistra ima i koltrinu na sebi, jel tako? To su vam zavjese, zastori, kako već zovete. Na krevetu vam moraju biti lancuni, što svi zovete plahte, jel tako? Jebate, koji izraz da plahte. Hajde, dobro. Morate imati kušine, što je jastuk. Što još morate? U kondutu normalno čisti šugamani, što su ručnici, jel tako? U kužini imam puno stvari koje ćete teško razumjeti, zato sam sad ja tu da vam to razjasnim. Znači, kužina ili kuhinja. Kao prvo, ako čovjeka pitate imate li štednjak, a on kaže da nema, ne mora znači da nema, nego samo znači da vas nije razumije. Jer mi ne znamo što je štednjak, mi imamo špaker. Znači, traži špaker, ako ti treba. Što mora imati kužina? Mora imati špinu, dobro, to znate što je špina, pipa, jel? Morate imati frižider, hladnjak, morate imati teče za kuvati, teče su vam lonci. Morate imati pijate, iz čega ćete isti, jel? To su tanjuri. Morate imati ovu zlicu, pinjur i pošadu. To je žlica, vilica i pošada je onaj nož, želi zakidati meso. To morate imati. Morate imati kaciolu, to ne znam što, kao se zove na vaš jezik, ali to vam je ona s kojom juhu vadite u pijat, jel? Ne znam kako se to zove. Kaciola uglavnom, to isto mora imati. To je manje više to, jel tako? Znači da ne bi trebalo sad nekog velikog nesporazuma biti. Kad dogovorite, pitajte samo za te stvari što sam vam sad rekao, ako to sve ima slobodno ušte apartman, neka normalno pošalje slike. I cijenu dogovarajte. Spustit će vam ljudi ovu godinu, svi smo se dogovorili da vam damo malo cijenije, jel? Odnosno malo jeftinije. Na obostrano zadovoljstvo ova sezona mora biti. Neću da niko bude nezadovoljan. Ko bude nezadovoljan, slobodno nek mi se javi u inbox. Ako bude nešto u Pakštanima, recite mi, ja ću stvarno se potruditi da svi budete super zadovoljni. I kogod dođe dole, zovite me ovo lito slobodno, idemo na kavu, nemojte da neko se ne javi, jel tako? To smo se već dogovorili. Hajde sad žurim da popravim motor, jer ne mogu više ovu vrućinu izdržati u autu. Hajde, vidimo se, živjeli.